Akaruru katerwa hagati y'ebyo kwerinda by'amani bituka wajamada by'entara rukusinga bingana Pius n'obururu 276 ahari 503 bitu bamuhabwa ubutaba mu register cya leta y'uburemezi. Bwanyuma ya polisi kuremesa abatura baba batarinze arwa za sereji okutera Akaruru Pius bingana owabayesimbire n'abahagizwe barugo mu mbera bamashana na polisi barukwenda ngo bareke bona abantu batere. Na bwanyuma barangira jamada by'entaro nko musinguzi arukusinga Pius bingana. Basibona banyabo aba basakutera Akaruru karunjikera izuba k'ibirabiri na munana nasinso bururu birishanje na mukaga okunete wanyanga na Pius ya n'ubumuru igana 5 wene ni nsimira kimwe abanya-Uganda nsima na movement yitu nsima na polisi na nabebembezi ba EC. Omugandi Akaruru ka LC1 omucyaro cya Rwarire yo kubanza katerwa hambundu bwanyuma yabesimbireho kugira butikirizana Arno shemerire kutera. Akaruru kaba kari hagati ya Mugisha Asaf ow'ekibine cya NRM Frank Nabasa hamwe na Alex Babwetera bomba babesimbire batine kibina ahagati y'ebyo kwerinda by'amani abatura baragirwa kuzo mu Runyereri aho Frank Nabasa yasinga n'obururu 371 kandi abo yabayesimbira nabo bombi kubara batine bantu Akaruru bakatoroka baburaho. Aba bantu barwarire bandorezeho no bamanira ekindi so nyowe ninza kukorera abantu mazima no buringaniza kandi tinkubura dini ninkorera omuntu wa hansi nano bona nimba ingaringanisa tarimo kugira ngo guno mupansa guno no mukozi hinga guno mutaka bona nitekwa kubaringaniza mbakorere omburinganiza kandi ninza kubakorera buri kimwe kikwetaga. Ba opponents babari basatu Mr. Frank Timanywa, Safati na Kabudodi. Nkacharebwa Frank Timanywa yabakizamani amani garenga kubashikaho bareba bahagize bonda bariyo wa Frank basaramu batina ba withdrawinga kandi bargaho batamanyise bakora ki babiru babona ati twakora with advice of the ward supervisor twatwine kwakira ndeya forms ezo babahire kurwo mu EC twafuna form emwe ekurwo musara kumanya nabasa Timanya Frank hatwa ngogambira abantu banyuma kuba verifyinga bazo mu line twabala abantu twatungana abasa Frank y'obururu bishatushanjona kamwe abandi twabatero kuba twatine form zabo. Omuganda gakurwa mu rurembo rwambarara okutera Akaruru mbyare bimwe umurimbarara city kwashazubwamo ahagwe muvuyo no butikirizana obwabaruka hamyanye yo kutera Akaruru ebyare by'ubururu bwashazubwamo birume cyakakika aho bamwe mbesimbiro batayira offices by'ubururu barukwenda ngo barangire obusinguzo bwabo. Ndi kushaba barangire obuhanguzo bwanje ahabo kuba n'inyamuntu owasinga Akaruru kerizoba konka bwanyuma yo kubara Akaruru kanje na nabandi ba opponent banje tubabasa kundangira nko musinguzi kandi obwe nasingira Akaruru. Electoral Commission kutwaza mwanya ahito aterera Akaruru Pentecostal Primary School owaba Alfrag Beyara uto ntwarana wenka chairman ya Akaruru yakaze hasigara abantu babiri Karanga Agure na Duncan Muhereza twamara aba Electoral Commission ira batubara ba supervisor abambara stenos Duncan Muhereza ino bururasha tunamukaga
nanka karanga agure yabaye no bururu igana 92. Of course aba batarabari abo kwa karuru yakazizira. Akarura aka katerwa hari Pentecostal Primary School kandi kaindira agure karuhanga isingere no bururu igana 92. Duncan muhereza yakwatogwa kabiri no bururu 13. Betu tukarangirwa bwanyuma yo twirari chairman Okech Addison okarugama kanga kwicereza Violet Atura urukure byo bururu mu rembo rwambarara yashobora nshongeji. Then some places violence was too much, abantu abamu bangege kimukutera karuro and we have had to cancel some of those elections. So munda ndaliba kuteira bandi ni banga, so ebikale bimu for different reasons, but especially violence to cancelling the elections ezo. So tujja kulinda bakama bayitu bajja kutwekero kindi when tujja koleza elections. Oiroka chika hamwe na Mandera akarura karwo buyenje South karugangama rwenkanja na Nyakizi na kukashazubwamu okurugeraho byo bururu akarura kanibija kutahoro nakuru barakatere kandi ho namunikija kuterwa butarenge biro mwenda byo kwezwa munano mwakogu aha kuba bace amana batoranwa n'ubukiko bwabo nibo baratera akaruruka LC2 akaraterwa habiri ku mbyo kwa munano mwakogu. Ndaiden Bataringaya na Susan Charsima.